Ay sono sumogo, sumakit ang matay, tulad abanahap, lumohi. Ang ngalan o pupod natin ay sotuhon, ikotan so'y matatama. Tulunod abanan pagpasi salantay, ikotan so'y matatama. Tulunod abanan pagpasi salantay, ikotan so'y matatama. Ikotan so'y matatama. Kaya sanong tatuong kumadati din sanan. At ako pakatilong busom kano misisa tukod salam sambayang. Pinarahingan asundo isong kerjaan sorga kung sikaw dat tatuong diti. Insan pa kago dat kanwe maganut timpu kasiwatan iti gunon dahay magisiso dat mangilo di boras-boras no. Kung sikaw tumang hakadahay gisambot orikot asinon dat tatamodon diti panambarasan kay sisan dahay tatuong dabay no. Tinasambayang dahay soran Tuhan Yesus. Amen. Kaya sonong tatuong kumadatid ang sanan, ako pamimpun. Puji Tuhan tu mantad dahadat ay berkat da kinarahingan nagi isakadung da kayo sambayang da kauhom miyagal badidit ogoris di kaaguti. Susuai kapurimananku di kanihabot tundundu nga o sikapot mingkabut mo ay tokom o kuronamadit nukul na kuromadit itu o sikapot tundundud mingkabut kana tesoro ko subuh-subuham iadit monat go natapahitid tansi sama kasiku nga ay no madi kabungahan iti kana tesoro ko iya di nakantarid it guluh na pagyad popoylad ano sangkura kalidas tinan dati tinga iya di sogiton toko bo mimpun na panday sogiton nga tundundo nga sumikap ikamo ibor sa murutat asimo kapuriman kana pod ay no kade alimanan inano asisimuan ka kon ko asasamuan asisimuan o purimanano po tinanod iya di sogiton kadi mo asimo hindi kabalajar to kadi buat sa murut tabay no alimanan inanmu asisimuan o purimanano po tinanod sogit-sogiton irin nandad sumikap nanda tundundo akon komodasin nad sumikap tundundo timpunan sumakit nga sumikapi tundundo ka daw modosih nga sumikapi makipipiyo nga sumikapi tundundo tumogod
Tatuang pabaynohom nalangan di dati loho di tadaw ka 5 bulan 4 panglima tentara Tuhan nga kita ku di kasadop dot ay mimpun nakaguhot sandakan dot papaharod panambarasan da jam kasiam itinagit buk ko dia lat tulo daho dihot ay nigitan manikid hari Rabu. Jadi miloh to kanagi dot moy ampay manikid jam kasiam at siaran bahasa Melayu. Oke, jadi tatuang padi baynohom tadaw ko onom tulan ke-4 akan kita datitid iswang dot Yosua buka turu oy on po dati lot duon ho po mo ayat duso hukuman akan nga tulun pes Israelom no kasimban o satya miyampay minay paganud dit kanunuh-nunuay di pinakatanto iddi tu akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah mantada suku Yahuda minay paganud dit kanunuh-nunuay dit it pinontok at kinorahingan kaintalang no dit on totogod da kinorahingan kumad tulunda Israel. Yesua buk katuru ayat kedua. Yesua minanuhu da tulun mantada Yeriko mined hilad ay. Kumain na pagyadi nga ayat ina pa Yeriko hidi nga na Taliban na diolo mantad diolo da Yeriko minanuhud mined hilad ay. Kaya na pa nga samok dat Bet Awin panangid kasilahon dat Betel miyampay boros kumadiolo ongay ko dilo nga salukwa ilo kaya na nilo ongay na di tulun-tulun dahilo minay pangintong idit kota ay ayat ketalo guli na diolo kumadia suah miyampay boros tokoy moy ngai dahilo ka nakura tu iya di boros diolo palagasan na pod kira-kira 2 teko 3,000 tulun dat may panangod dilat kota ay. Natagalamin susa dat insanan takod may hilo mamanaw may hilo tu ino pa itulun-tulun dahilo nga akuri yolo ka akuri iti tulun dat hitid kota ay. Ayat kapat pamirangkat-rangkat na di pikira-kira 3,000 tulun mantada Israel lamined hilo nga hingga di minang kalanday di lod itaguangan di tulun-tulun dat ay tuwina pa itulun-tulun da ay nga minangala di lo gisombot tolu no podom monom mantad diolo na halu napatay. Amino pa dihit tulun-tulun da Israel di nga ginusa mantad dahirid titigawan da tagayo gisombo hilod Shibarim hirin hodot nala yolo hirih no didot no ngoinsok no ongokoro di ginawad dit Israel dat auruan diolo dat ay ongoinsok tawar hati. May Yosua hurako i jubah daw miyampay sinumambad gisambot turas no pasyangan painsan dat tahilat tana itaguangan dat tabut kinaringan gisamo sa dapon miyampay nagidit ongo eldah dat tulun Israel
Moilo pagano dit pupuk man pasasado dahiri tuluh dia lo. Karena padi dia suah Tuhan Allah. Nakura tu manuhu katit bangsa itih da sumabaranggat bawang Yordan. Moida iyahay na patinga patakan na kumatulun amori. Di man pugaso o sanang nagidat ay minion dayahay dihilapan ng isa barang Yordan. O Tuhan, nununang kunday man ko paborso. Sayran ino pa'y tulun Israel nga minonoli ko di musuh daw. Kumano pa di nga minogido. Magal nugyarit. Sekira pa manok ko yung karabiri nga ay yung karab tiga na yung manok hindi. Yung karab. Siya gana po manangkus sa itis manangkus sunda itis nugya karetan ako tiyad kon ko maganday ka po mga rantid maganday kano po nga manangkus magidu. Jadi membelakangi kano po nga gusawon didit ay tulun-tulun da ay. Sekira na pondod, sayra na pod orang o ditulun kanaan, insana ni paingian dahilo, iyala na pondo nga mangopong dahay, managak dongaran dahay man tada pamagunan iti. Nunuh nang kundit, man ko paburuo dat, mananduli dongaran no, itagayo hindi. Okay. Jadi, iso na padihi katangkaboh di Yosua, sekira na padi kaila tulun kanaan, dot iti na patulun Israel nga, nala iti tulun da ay. Sedangkan da iti na patulun da ay nga, tumanod dila minay panaluko, ay tagalom o gumuo mo'y panangod dilo, kon ay tagalo o insanan to ko mo'y bagal no po 2,000, teka 3,000 mo'y panangod dilo ka. Tu ako uri ilod di ka. Nga, sayra demi ni panangod da 3,000, o kon no po kon nala, napatay po 30 damualo. Gusawo pa kago. Jadi ilo di katangaban di Yosua. Ilo piadi ay nga ay kahala ilo Israel no. Di po dasi dati kandel lekat tulun kanaan kasyo. Boros kinarahingan kuma di Yosua ayat kahopod. Tungag no di man sumambat yun do kasyo. Tulun Israel nakapamiduso. Minanugo yolo dit batasku. Pinaboras ko kumadi yolo. Yolo na pa nga minipagano dat wakon man tadi konunuh-nunuay di nakatanto idi pinanakaw, pinalisok, numan nagidi olitay dit barang-barang daw. Numan palisoko. Man tadi di napay tulon Israel nga ay kanu dat ay minonoguang gisangod dilo. Minonoliko dilo di sangod dilo irin di kakuan dat ay iyolo na padidi nga nakatanto dat ala. Ako na wadi mampay do kayo sekira na pad inapahit kanunuh-nunuad inakatanto di nga amu man punso da pagilitan do kayo. Tungag may no pasutya iti bangsa iti dat montok kata daw suwab ya di na boras kinarahingan dat Israel. Tulun Israel nununuhit harohit nakatantod ipagilitan do kayo nga akaw kano dat tumahan da tumaguang gisangod do kayo sa balumbi na pay barang-barang idi nga painsaduan do kod ipagilitan do kayo. Yadit
Ay agayoh kopihot ay no jadi korean nila tilo. Ya di okor kapanganakan da kinarahingan pikikirod yun lo ki. Ya di taida aida kasangkurah ya di taida agayoh kopiyo bo. Ayat pada mapat kasuaban da suab. Ya kayo na pa nga tumagwang suku demi suku suku di patudukan da kinarahingan mintalang kumad kaum demi kaum nunu di suku nunu kaum suku kaum dusun nu di la suku nu di la kaum kaum di patudukan da kinarahingan mintalang kagut karuaraga demi karuaraga suang walay di patudukan da kinarahingan tumagwang kagu da turas sapituras sangulun sangulun isay na pa'y adapatan da popo pidi kakamot tay nakatanto di nga mantuto de tapuy isiyo nuno na pa'y harad idaw tu iyaw na pa nga minamagugu da batas sa kinarahingan na minamonsed katingayaman da ipagilitan da tulun da Israel. Tadaw da suwab tungaga di aswad kaswabon minanuhod di Israel ay pinapawonsay dat miyagali panuhan da kinarahingan. Sayra da sinuho di siyo dat kaum Yahuda sayra dat numan pati patagwanga iti suku pagulo suku ayat kapadamonom suku demi suku nadapatan di hot suku Yahuda. Okay, kapagulo suku kadapatay suku Yahuda. Umadua kaum sayra na padidat kaum sayra numan pamajwa iti kaum nga inapadi nadapatan nga kaum Zerah. Sayra danuman patagwangat sangulun kasangulun nadapatan dihot Zabdi keluarga Zabdi. Sayra na padid iti napakaluarga ti nga numan patagwango sangulun tikid tulun kadapatay numatili Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yahuda. Pengkurah kayo isay da ko na kumbala hila sikul di laid itong atil ko piyo kudi kailam nunukes ay antakan na padi nga paingin ako asrama kundi ko hondo mo nunukantakan di nga ay iyahay na pod ipain sikul paingin da asrama tingkatan 45 monikid kaswabon baris pelajar asrama monikid kaswabon hirinon dod monondig don dodit ay lagu negaraku Sabah tanah air kuhom lagu sekolah nalihuan ko na di lagu sikulo kasaraw ko pa ako di lagu sikularan da kayo
Lagu sekolah rendah, lagu sekolah menengah, osoro ko pa tingkatan 1 bisa tingkatan 3. Lagu sekolah menengah 4, 5, kung di ko hondo mo no lihuan. Endo lihuan ni negaraku lah. Negaraku ham sabat tanah air ko. Kada to no lihuai. Kada to no lihuai lagi. Tu tindo aku nanda tulunda Sabah. Oke. Jadi haradihit irni kaman kud na lihuan na ako di osoro menunuhi kantakan di tu kai na dihit perhimpunan asrama kadi disigu waden itina pelajar perempuan pamanaw kod may sikul ka itina pelajar atau kai mundorong ko pod hiti ka asal mundorong kamunda haron hot kes may nadisyo uhoto isay do ko hominay harohit numan disyo borsa di ba poingka ay samagakun ay so no podo kayo magakunom hiti ikaw nagisombot pitanga daw ka tuk tapotan mo ti ko pesyo tapotan no ko pesyo hiri hindi dihay sanginging kakat santandang-tandang diwato tumoy ngudelo ay lain haron na to podam 5 minutom haron di magakun iyoho ka nga iakan no pulo nga otilis yo okodow may papatagwa nga kapagulo suku 12 suku pengkurad iyo kayo na akan magakun ko na ka apo motisi yung magakun kada patay nga suku Yehuda ay lani di akan na isiyan pa nga suku Yehuda iso may nakagud it pemeriksaan kumoduo nuno kaum suku Yehuda kaum na po nga Zerah kumoduo kaum magakun ko na kamo pamati paisyo magakun kumutalo may nakaguhot keluarga ina pa nadapatan nga Zabdi keluarga Zabdi may numati di sa resido iti keluarga Zabdi Montereyso kada patay akan izabdi no pati nga taki tapa no po nga Karmi akan bin Karmi jadi kapagulo suku kedua kaum ay akan magkun kotolu ilo taki Zabdi pamatuday sila magakun nga nakasupan no di tinoreso akan beras dia suak madi akan ay gandu uramaton na kinarahingan da Israel pagakunod itaguangan daw paborasa kumadaw nunuhi pinaburu no kada na may soko kumadoho ang boras di akan da sinumimbar di Yosua topot iyoho na pinapaburu da duso kumakinarahingan da Israel da iyati ni pinawonsay ko
Kau kita hakun ipagilitan po dit barang-barang gat nay onwo idi haradi jubad olumis won say senior om 200 sikal perak om sebatang emas iki winagatot 50 sikal beratnya om iridi kinarahianku na kudi anuo. O insana na pati nga pinalisak ko dihila kimaku iri sa lamutana pirok idi pinapay pirok nga hirid bobos sa asiriba. Yo kayo na pa yasuaham pa yung kukuroh. Ako kukuroh kauno na tumagwangi akan. Iyan lo piya kababayuhan di akan nga no kadiyasuah. Anakku kasyo. Kana po dati ko basa na ay gandu pa. May na di dia suho itulundat minay pangintang kahiri kemah di akan. Om tapat kopiyo dat ay sana no pari nga pinalisak kahiri siriba da kemah di akan. Inapay perak nga panangid bobos sa siriba. Ngayon na di dia lod ay sana niri manta diri kemah nigitan dia lo kumadia suah kumad ay sana na Israel pinasasad dia lod itaguangan da kinarahingan at kadua no pada mapat. Yesua miyampad ay sana na tulun ni Israel minipagano di akan binzera iperak jubah emas idi tanganak daw do kusay tandu sapi kaladay kambing kemah daw insana ni kahaharan di siyo insana na pula nga nigitan di hilad lembah Akor. Beres Yesua miagal dia di pinapasilaka dahay kinarahingan no padinga papasilaka dia do tadaw do bayno insanan no padi Israel nga minomigod di siya watu sana no paringan mantutuday tapoy pininjunsangan do watu katalib no padiri piningkakat di dia lahir sakay dat iso at irinumpuan do watu agayo giso ikakal pod hinog gisang modondo hiri na di rinumasak di kaunta tagad da kinarahingan dit malab-kalab. Manta di inapadi kayo nandi nga pinungaranaan dat lembah Akor. Tok mati agi gina hukuman gi. Suway ko piyati hukuman dat. Iakan nukas keluarga di siyo tongo kusay, tongondu, ipiahi sapi, kaladay, kambing, ikemah, nga numan ngay igitay, pinatay ngay numan tutuday. Orongit tidak adi. Natukop yung punah nilo, kada di dati. Nuka di akan, isuang ga ayat kaduna hopod tapot na ihan na po nga pinapaburo duso kumakin rohingan kasyo minaga ko ni bay siya bo nga mati nanompunan ke pengkurohot pangintangan dati kumakin rohingan dahilo hari na kud iati na pakinarahingan nga ampunan tako kamu. Nga aylan ni kadaw latulun Israel lot ay pinaylo naman tadat kada kau na ongay paganut iti dia. Tu ilo na po nga montok do kinarahingan ka. Nga no kadi di akan siano itu dogia
Sakirun iho nga isay da gadi mada hari panampakay amahal amas isay di madad amas tusin isay madad tusin ay oyo takano po bod ni agal takano pa di akan mo kada borosan ilat ang amas nuno na pa imila-mila ham aduy anak ko dat ngayon takay ano nakurah malo tu miampay suang walay punson kampunson hilang keturunan ay so atagak ko katurunan ay so na kamondat keturunan akan tanak siya kusay tanak tandu patayo dahulu naging tanak ipiahit gompion di siya itong nukad hilo nuno pay hara di siya ang sapi kaladay kambing ipiay kemah nakuradaan dari takon di tulun da suway kemah tutuday ngay ay sana numan oluo ipiay sapi hara sapi lombu ipiay sapi kaladay it kagalagalidit ay sayda kaitan nga numan ngay parunduno ay ilan no pa nga pinapakita dat ay sakiran na pod Pinoy lo da kinarahingan nom ay numan di lo guguay momagugu ginuguan ni di lo i panuhan na kinarahingan nga sakiran iyati piyam tulun sa pitulun nga koy hit bo na bo oy hit o ginahot ako inapay kumon kud oy hit nga ay nakaboros takonad paingka kayloh na ngay tulun kayloh na ngay kada ko iyat-iyati lumanggar iri na ko koy hitoy irinit adati kay mayaan ikaylo na nga lumanggar kakito no baris ta mo da tangawlon da hiri beng moy panimpalod diri gulo hiri takanya ti dompok tulu pakaligat tilo o kita nga haram manimpalod ay katub da ginaw edit moy na da panumbok kon kay siya kita baris dadid ibu mangandung momogat pa kato dadid aga nangotian dat kusay piya lagi piyan da kamon na mangandung nga mangandungi pa katun do da aga nangotian do kusay mangandungi pa katudan do tako da ay may antu kaylo na baris gya nga mo sumon sa may panimpalod ay irini kamon da basug kaylo takod dit limohot sumandakot pintar limoh basug nunuhi kabasugan di limo ayelo ino pahi aylaan ni dit hapo da tulun ni di nga ayelo kaylohom sayrak korikotit pengantin dokusay ayelo kaylom sangira jadi ano pa dielo kaylom sangira patut no pa nga ino pa lampung nga nigitan dielo adi ay lanom aswaban potay ko sakira no pa jam kasi amilo minimpun na magandad isay din ako ilo jam ko hopo di pengantin dat rumikot ko jam ko hopo da miso ko kaysa misusuab ko
Nga oilan dilod ino pohit Lampung idi ino pay miyak nga kabaga lagi som oswaban. Oilan dilori. Nga nagaga kanta dilod apa kanta ay iti makarikatiri boh ka. Iso na hitiad di boh. Positif idagya karangahan gi. Apa karikat apa ay tumaw tihom karikot na kanti pangantin idi boh ka. Nga topo tigyad apa nai karikot ti pangantin. Nga ano madi karikot tahilo walay. Misok no di. Iri na di dat pakiano na dadi dit limo kago. Ina kay gita supiar. Nga no kadi na kay gita supiar aya. Ongay ko pumalid dihe harapadagangot. Iti dahay ti nga mi bagal-bagal no ka. Ina po di kababasog dilo nga amin ang gigita supiar. Kaylo hilad atanto o karikatanid dit pangantin. Nga amin ang gita supiar. Irihi kababasog gid Jadi iakan nunuhit kababasog iakan. Pinoylo no kinorahingan dat kada kung ipaganot ti dia. Nga tolilo ginawo dat siano. Siano higya ginawo. Iri na din. Nakunis siyo donay kudi ka mangingini. Kaman na pa itong pinay nga kaylo ta kanu pumatidid. Nunuhi apato tom ato ko pawonsoyon nga kasuwangi pumadi basog gatid. Kasuwangi mati di basog ay. Asaro kun iho no po mamusaro miagal ko manggita karita. Kay rikaw kanu pa dihirit-tiri ko honid di. Kasaro kanu mamagayat ti talipinggang mo. Nga ay mamagayat to kadang-kadang niya kogot itinupot ang sisiri badulod nga. Hitigay talipinggang mo pingilo. Kon ko hiti. Kotol kay sumon gayat-gatan apasan po suwangon hiti pakilok. Nga hara timpo-timpo no kaylo kay dat ay kay rikaw apa mano mamaguno tali pinggang. Nga ino pa'y kababasog gid. Kaylohi nga ay gayaton na tilo mo. Iri kababasog gid kabasog giakan. Jadi ilo na di kamoyon dat inapahit Pinoy lo kinorahingan kumadati dati man paburuo nga tokom painsuang tokoy motidip kamoyon da akan. Puji Tuhan lagi pangantin o pinanaw pamagya pangantin ki o pinanaw kamoyan kudat puji Tuhan tu ilo na pot hukuman di akan nga tokoy awayaan dodondo. Puji Tuhan kang kuman ko na pati puji Tuhan nga ako ni kamanhod ming akan nga asaro takonod ko pamonsoy buruon dumiagali akan. Asaro right na po ko hari Sabat impiro takono mamalanggaroy. Right no po ko por sa puluhan impiro takono mangakan. Oy lan takoy ma. Right ko pangakan-ngakan tumomod di koylod ay gumu nanakan kum kakito kung nagilat aragang-ragang. Right ko suma piloboros sa kinorahingan pensuang nalo hukum-hukum kinorahingan ngon po intangay pangintangan pia tulun akon pia ka pangintangan kinorahingan nga iho kadaw nga gumu nahit kagagalan ko kadaw.
Tumbayan ako iya kayo nga iya di bo. Oh iya tako no pati. Sekira no pati man pindalan no ilat hukuman di akanom gagal ngai tako. Gagal ngai tako lo poporisan. Nga puji Tuhan. Gisom bodondo nga ino po hit kasiwatan detakon de kinorahingan nga haro pa kasari. Kakal pod haro. Man tadi di tampinam sayra tako po di tumobat ki. Sayra po di tumobat kada tako na andado ilo hukuman det ay muntak di akan. Nga to kompaladot o gumo ti pamahot ay naguguan datitit boros-boros kinorahingan. Isay no kaylod o gumo pa kaylod di akanot dati dot nalanggar iti boros sa kinorahingan. I akan nuno minay paganulo rasuk tusindet 200 sikal perak om sa batang emas ikiwinagatot 50 sikal. Tolu no kagikiro ya tolu. Dati no podid nalanggarot ay duso maya do boros kinorahinganom ay. Ihop ya nga ako na kain tabot piro no ay ilo hukum-hukum boros sa kinorahingan dat nasado tinumomod ko no duludan ko no tambusulan ko po yung kurang ay agumo. Iri pagid puji Tuhan tu onuan ta ko pod kasiwatan dat popondar mumbangan I will go mantaditit kaboboyuhon dat akan da itisom-tiso dati harap kasari kasiwatan dati dat sayrad oloho to kakinorhingan dat tanakku kadia suahyaw no kasyo. Anakku hormatilah Tuhan. Nakalambat na akan manguramat kinorohingan minagakun paday siyo. Kamuin na po ilo na po hormat to kumakinorahingan ilo nga norongaw no po hiboras kinorahingan nam hirinadan na kayumpuni hormat. O kaniko gisambot kapagulo suku kaum kokihan keluarga korikot po diri keluarga om pagakun na gidi. Iri nga ano po nimbulayan nam ay magakun. Ay kaylo-hilo bo kamatu. Kamu na po itong kadaan dati anda dat miyagali akan to koreytay nagisuko nga pamagakun. Ay magakun na nakasala. Koreytay ni kaum amu imati. Keluarga amu kasihasat po tisam-tiso keluarga pagakun lagi. Jadi iati tumanu dia suah iati na tanak-tanak kinorohingan o gumuit ay nuridi kasilapan dati o gumui kasalahan tinumod itinaho kasiwatan dati dat menanduli dati katumbayaan dati kumakinorohingan. Sayra na pod pinapaindalan da undian mantada suku kaum keluarga gisomboit kusay do nakadusa di akan. Kay layday siyad apa ta paluang gat mentok di siyad bertobat. No paday siya dit hiri nagisuku haro paharapan di siya. Minagakun nagiday siyad hiri nagi kaum zera haro po. Minagakun pa siya hiri nagit kokihan haroy da paluang. Nga isiyo no po gisam mo na bantalan ni siyo ay pagakun na gisyo ay nakaduso.
Sairano pod tinumagwang git ay tulon-tulon da ay italo na ribu saujor nala no budi italo na ribu oy la ni di akan dat ino pa'y kinala ni di nga mantadaw. Koy lo hisyo nala pagi tulon Israel nga mantad di akan oy laan hisyo. Paingkurahi talo na pada mo tulon na patay. Oy la ni di akan dat ino pa'y talo na pada mo tulon na patay di nga mantad di duso da pinaburo daw. Nga ay siya minagaku ni di duso daw gisaw mi di dat pinatudok kat ino pahit na kaduso imni pagano dit kanununuay dat nakatanto mo ta kinarahingan nga iakan. Kontak pa siya pagakon na gidi. Iri ka man datulon dat siapa yang mengaku berak di tengah jalan ka. Ontok tudok po kabiyati magakon lagi ka. Tok no kadi ka momolahingan di laid isay na ko mini tayi dahil ralan ka. Ngon ko mati tando kay talido silam ondul mati tandiragang ko. Isay po di tamo gindasid ondul tandiragang. Halipet kailom no ko mo yan ni tandiragang. Katudok pa din iakan ang pagakon na gidi siya. Ino pa di apato tindi nga sayra da nala it sojour Israel 3,000 sayra dot napatay 30 nailan na dad napurimanan di akan katama na pa siya minagakon no dahil siya antakan di nga irini kamon dat it nuredi miwongo it ay mingkaylo ilo hisyo gisami da natudok. Sayran natudok ko nga randi akan ino pa'y pagagakon ni siya nga nasilih dat minagakon dat lobi kumad magakon da duso kakitanan pa nga ay sa iportobatan iswangat ayat kadua na hapod ang misa. Jadi mantadil lot ay kaindalanon dat pinawon sa di akan pakukuroh madilad montok kay sisan datid igreja datid timpo bayno. Haray akan dahin do kayo. Kadit papanganay. Haro himatid koman kuno pod akan di Pinay nga oyo ta kayo bagyatid ay oko ni kay komandat ang satiha takoti. Oko ni kay komandat hatus piatus set kausuy ta ko boros-boros kinarahingan nga monotos ta kano daw giati. Nga haro ipagilitan dati tumomod dat ming akan-akan. Kuman kuno pa ming akan-akan nga koylo hilot ay paingkukurat ti pananudan sebagai Seventh Day Adventist. Ngano pa siwala right ka kitabom ay sita asimbar harohot katumbayaan dat denominasi suway mo po nakisibar ay osaybahan nga ino pa may pananudan diolo ay kopiyon taki kamilaan diolo dot right kabura sa kinurahingan. Ilo nagyalot akan do timpo bayan it momonside itinupot kay sisan ang pananud da kinarahingan nga atulun pagindo si irine momonside kinarahingan po nga atulun mantad na dit tangawlun dat itiadi irinogit agayo ho pangharod munta ko masyarakat. Gisamba indahit
ay kagumuan nga pangintangan no po di letit ay tulon-tulon dat SDE nga miagal no po. So kirod ay akwat mo ginumilo nga kano pa di alam, oh, ila SDE nga maginom iwan intay pagikuo ka. Oh, yelo bo nga manigupi bo, intay intay pagihukungaran gi. Saulin gadait nga monon sinii ka. Ay, jadi yati no matitit agumo imakantay ipagilitan datitid akan-akan da timpubay no, di momonsed itinapot pananod da kinarahingan nga tulon katumbayaan. Magyagal, iso takati ba magyagal no po, intayelo nga ay oyo no po ka. Kumbala insan dat minehek ri katakawin. Kaubasan no po yan dit i makanan itakanan di nga haraduo hiti hit pamungaran no pa dati nga yati. Itinapodya nga muntakit Muslim, itinapodya nga muntaki kagumuan ka. Kamuayan no di kagumuan di tong Pinay nga harangay tanga kapala kulit. Umbal pa di titiso nga mini baris si dihiri kagumuan. Mini baris si kagumuan iso ibagay ta kanon di nga haran dit inapay pa susuay nga ita kapala kulit. May nagiditi sa sunudan ay hiti ta kumati ka. Di na ilanom anak ko ilahiri kaming akan-akan ni siya. Napa ngai tuti. Napa ngai tuti ka. Iri na hit momonsed itinapot ay tulon-tulon dati nga kumoyan da tangawlon dat ay magyagal ta kuno poti ka. Nunoy datid akanon yelo nga mga kan tadaw kondarangan dati yelo nga mundorongid diri ka. Jadi iri ni kumoyan kud ayo to kay bati dahara kolomokon dati. Monotos to kana dagyadot. Papaundarom musuid panudukan da kinarangan nga haroy koratuon dati. Nga kada padanda tumumod da rumah tu miagal di akan. Tinumumod na may silo mo. Yati dating pudan do nga agumo imelo datid man pususo. Orohian to kopiada nga kaduhong kad iri na pohom ay pagaduhan da kinarahingan. Kada kano ba kinarahingan kada no bo. Ay so pe hukuman dat pia paing kakati malaikat temian pay gita gaya nga itaguangan dati nga kada ano po kada to kono it abingum boyo hinom mo ariti di mo. Jadi yati kamoyan kud hara korohian to ko hara kolomokon dati nga hara pakasari kasiwatan dati det gumuli papaundar dit kopasian dati makiano to ko panghupan da kinarahingan moy dahadat inapahit karahian dati kolomokon dati nga hupan to kada mamusus o pusus to kada kada dat iyati no poti nga pugason mantadet ngaran dit korikot tot ay pamagunan dawago. Kehom pahitian to kanatit panamarasan natit tong bay no. Kung sikaw do pinakinangahan natin painsanan.
tulung don abana on masih salai ikatan don soy ano misi sa tokod salam sambayang. Kinarahingan isong kerjaan sorga konsi kau da tatuang diti tu insan pakago da kau kita yahay da kasiwatan di pinatahak no kumadahay hali piad asaru yahay da papaburu miagal di pinindalan di akan nga haro kasarit pengampunan no kasiwatan do patahakan no kumadahay idahi kalansanan no magiyahaw yahay dumagano di kasiwatan itid papaburu do tindalanan ko pasien rohani dahay kasar-sarit apan tanggi pagaduhan no omboyo dahay panuhan no nga haro kasari kalumukon dahay haro nagi karahian dahay nga uhupay ni hayd managuang tinsanandi gisaw mudat kanoy hay mamusus sa ginaw dahay dapat tilambus ay tumanod di karahian ang boras-boras no. Tinasambayang dahay isang ran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dat kinapagyampayan dati hinako po o duya disuti takot suaboy. Tu harako ngayon kuti nga ay so kan tapi ramutan dat internet hiri ko yan ni dihom kaguli pandad hitihom ay patanduli tako naging nakagod iswanggat panambarasan tatap nod sayran ori katitimpo di mila mamata som sayra nga ay aylanin doh dat tumanduli kago to hari ko pailan bahin ako po sanong tatuong lumison no dati dat ay nipih da tatuong bahin na to suti pamadis suab bahin ako po